Duh kakak Bapak beli bak naraka Aduh mikirin abang nyabek jajan dalam tenong gula mau dielak malah bak nasi ngalak kak Dunia punya apa Lek? kok nyabek jajan gula dalam tenong mau dielak kak Abang sama Ediman sampai di atas lemari dalam tenong kok nabek nasi Coba, ngalak kak coba sare Lek minta singsan lesare demak kak ya dalam tenong tade kak Duh, cek perak cocok tak kena eka bingung mbak Nana Cocok apa Sing kok tak tahu cocok nale Siapa tahu Geria kanak Pak Nur Yaman Mon Pak Nur Yaman tak kira mengal-ngalah Apa nih? sabab kelek beri bentuk Nur Yaman mon seda sing ngalak larangan gogak oleh sing kok duta atau bekaso Sedonya kasih kok sing ala le asapa asik kok le tertabrak aku ke kak duka kak marah bener tulingan kok moncet seda ngalak oleh sing kok tak tambah gaso cek dot cek sarobot monyak ka oreng Kedu sedo kaler Epa cetar cetak kemiring kak duka kak Ya apa le? marah bener tulingan kok moncet seda ngalak oleh sing kok tak tambah lemong Cek dot cek sarobot monyak ka oreng Kedu sedo kaler Epa cetar cetak kemiring Kakak marah pas ngaku ngaku malah tak bosan Kok kak tak tahu le Cek tak ada orang boleh perak bekna kak Marah rade cek perak cucut bekna Cucut apa le Sing kok tak tahu cucut nale Elang diman gelap badai dalam tenong kakak Siapa tahu Geria kala Pak Nur Yaman Pak Nur Yaman tak kira bengal ngalah marga gelap lamare beri mon seda sing
kok sing ngalah le sing kok asopaan le tertabrak kapan Kadu kakak marabena kulingako moncet sedengalah oleh sengkok tak nambah kasur jodot bodot jod sarogot monyak ka orek kedi sedo kaler bentar cetak semiring Kadu kakak ya apa le marabena kulingako moncet sedengalah oleh sengkok tak nambah lempo jodot bodot jod sarogot monyak ka orek kedi sedo kaler bentar cetak semiring Jadi nakak mulai langkah sepenting kok mulai hati kok boleh cetak kan anak mayu agak boleh boleh Iya kok terus kejajan jeria kak iya lah jodot bodot jod sarogot monyak